आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. आणि मुलं गावी असतो त्यांच्या पालकांच्या चेहऱ्यावर प्रत्येक प्रकारचं एक वेदना असणारच ते साहजिकच आहे. त्याचबरोबर एक प्रकारचं थोडंसं त्यांना एक भरोसा असल्यासारखं यांच्याप्रती विश्वास असल्यासारखं एकंदर असं वातावरण माझं मन खरंच भरून आलं, पूर्ण भरून आलं. आणि मनापासून मी सांगते की अशा प्रकारचं कार्य करणारी आणखी संस्था आमच्या गोव्यात तरी नाही. चांगली मुलं जर घडली पाहिजे तर त्याचा विचार आई वडिलांनी करावा. कारण मुलं कशी असतात, मुलं ही अनुकरणीय असतात, मातीचा घोडा असतात. ज्याप्रमाणे त्याला आपण आकार द्यावा त्याप्रमाणे तो घडतो. आणि लहानपणामध्ये जास्त संबंध मुलाचा आईकडे येतो. म्हणून आईवर एक प्रथमता जबाबदारी आहे की आपल्या मुलाला संस्कार करायला पाहिजे. सगळे विचार काय करतो की मी एकट्याने झाड लावल्यानंतर आपण हे आपलं परिसर बदलू शकतो का, ह्याच विचाराने सगळेच आपण नको दुसऱ्यांनी लावायला पाहिजे. त्यासाठी आपण पहिली सुरुवात करूया. आपण पहिला एक पाऊल पुढे घेऊया तर सगळेच आपल्या बरोबर येतील. आम्ही नारायणसाठी कॉलेजांतली स्टुडंट्स तुमकां इतली सांगूंक इच्छिता की झाड लाया, कारण ते आमचे माय बाप आसा. कित्याक तेच आमकां राखता, तेच आमकां श्वास बरो दिता. दाटे गोंयच्या भुरग्यां कडसून एक वचननामा घेतला. वचननामा बरोबर जसं तुमचे कडसून आतां घेता की आपूण एक झाड लायतलो. प्रत्येक विद्यार्थ्यान 550 भुरग्यांनी बरोवन दिला की आपण एक झाड लायतलो आणि ते झाड वाडयतलो, आपल्या बरोबर वाडटलो. डेंपो क्रिकेट क्लब अंदूची येस बँक GPL 2020 क्रिकेट सर्त जिखले. तांणी सर्वोदया रॉयल्साक 6 विकेटींनी मारले. आयतारा सकाळी डेंपो आनी सर्वोदया मदीं फायनल जाली. सर्वोदयान ऑल आउट 125 रन्स काडले. धेंपोन 16व्या ओव्हरीक 4 गडे वगडावन 1400 रनांची मोख पुराय केली. सर्वोदयाचो सौरभ दुबे मॅन ऑफ द सिरीज जाल्यार धेंपोचो सगूण कामत मॅन ऑफ द मॅच थारलो. पर्वरी GCA अकादमीच्या ग्राउंडार फाटले 8 दीस ही सर्त चलताली. टॉस जिखून धेंपोचो कॅप्टन सगूण कामतीन पयलीं फिल्डिंग घेतली. ताच्या बॉलरांनी बरी कामगिरी करून सर्वोदया रॉयल्साच्या बॅट्समॅनाचेर शेक दवरलो. सर्वोदया खातीर सौरभ दुबेन सगळ्यांत चड म्हळ्यार 59 रन्स काडले. सर्वोदयाचो डाव 125 रनाचेर निमणे ओव्हरीन सोंपलो. इस बीच स्लोवर गेंद खेल दिया उसे मिड विकेट रीजन में. सभी ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में. इस बीच रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट और राजशेखर हरिकांत रन आउट. खूबसूरत स्ट्रोक. इस बीच बैट का किनारा और आउट, ऑल आउट. सर्वोदया टीम 125 के स्कोर पर. धेंपोन जैताची मोख 16व्या ओव्हरीत पुराय केली. कॅप्टन सगूण कामतीन 41 रन काडले. योगेश टकावालेन 35 रन्स काडले. सर्वोदयाचो सौरभ दुबे मॅन ऑफ द सिरीज थारलो. आयज आमचो खेळ बरो जावंक ना हे सर्वोदयाचो कॅप्टन शादाब जकातीन मान्य केलें. Yeah, it's a bit disappointing, but full credit to Dempo Sports Club. They really played well, and they played well in all 3 departments and just outplayed us today. Your team lost a lot of wickets in the first 6 overs itself. What was the planning actually? Were you sending them out to just get after the bowling right from the word go? No, I think it was just a bit of poor shots selection, but it's very difficult when you lose 3-4 wickets in the first power play, and to keep the momentum going, it's very difficult. But I'm very proud of each and every member of my team. The way we have played in this tournament, reaching the finals, so I'm very proud of them. धेंपोचो कॅप्टन आणि मॅन ऑफ द मॅच सगूण कामतीन जैताचेर खोस उक्तायली. We were prepared to win the title. Right from the first game, it didn't go our way, but we played exceptional cricket. And as I've said earlier, we were positive and we were always looking to win the games. Do you think winning the toss was a very important influence to start with? As I've always said, we look to play positive cricket and result doesn't matter. What we did right was we bowled in good areas. I always said Shahabuddin, likes of Shahabuddin, they played real good cricket, real good first class cricket, experienced cricketers, and it becomes, the captain's role becomes easy when you have the players like this. Right. Earlier your chairman said he had met up with you a week back, so what was the message by the chairman? And the Dempo Group has been very supportive. Thanks to everyone who supported us, even though we lost the first game, which was a very crucial game.
even though we batted really well in that game, Sarvodaya outplayed us, keeping two overs, and we made sure that we kept 4 overs today. And as the man of the match, once again in the finals, you have made a habit of doing that, a big match player. So how do you prepare yourself for the big game, Sagun? It's always good to win finals. I know it's difficult to be on the losing side, but it was in my hands today to bat throughout, but I threw it away when we needed 25 runs. Everyone played, everyone contributed, and thanks to everyone who supported Dempo right from the first game. ब्युरो रिपोर्ट स्टुडंट मिडिया. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.